isinqumo sami sasimotivate ukufuna ukuthi ngubani ngizokwenzana emhlabeni. Okay, uqala ngegama uzangibuza igama nisibongo. It's fine khona ku-English. Okay, kulungile. So isinqumo sami sokudela konke ngilandela uJesu Kristu ngize la ekhaya labafundi. Sasi motivate ukufuna inhloso yami ukuthi uNkulunkulu ngidaleleni ngizokwenzana emhlabeni. After emva kuba mangisengibonile ukuthi esikoleni vele leyo ndawo ufunda ngo-maths nanani zonke lezi zinto, but ayi-address ukuthi wena njengomuntu ubani uzokwenzana emhlabeni, and i-reality ithi sonke sizofa. So ngaba na realization nje ngafesa i-reality ukuthi sizofa and kumele ngifike uNkulunkulu ngi-prepared. So ngabona ukuthi-ke ukuba busy kwami kungisize, angihambe ngiyofuna uNkulunkulu yena yedwa kuqala. Ngaphambi kokuthi uze la ekhaya labafundi, because ufuna that portion yokuthi ngaphambi kokuthi uze la ekhaya labafundi yini obokade uyenza, yini oyiyekile? Okay, uNkulunkulu wayesekhulumile nawe, wayeseqala ukukhuluma nami before even ngiyizwe le message yokudela konke through umsebenzi engangisebenza. Ngangisebenza kwa-IT, we were fixing ama-computer, ngisebenza la eThekwini. Asisela nje bafana soyinqamula. Okay. Analyze that. Vele ngiyenze be-brief ekhaya labafundi ekade ngumuntu kade sethathiwe Okay, ngiyakuzwa. Ngabe sengiyedwa kunye. Alright. So ngaphambi ngize la ekhaya labafundi bekumuntu ade se-acceptiwe eCPUT Cape Town for computer engineering, and then ngase ngizwa leli ivangeli-ke akuforsake konke lokho, ngambulela iqiniso ukuthi uNkulunkulu ufuna senze intando yakho silandele naye sikwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngase ngiyafika ngiza la ekhaya labafundi, ngishiyile Cape Town, isikhala bese ngisitholile res ne-accommodation, yonke into nje acceptiwe yonke into. So ngase ngakushiya phansi-ke lokho ngeza la ekhaya labafundi. Anything. Mageba wena? Anything. We're not hiding anything. Oh, mhlambe I can add. Mhlambe kuyizinto obuzikhuluma ngesingisi because that's what we're trying to do. Angisayikhumbula ezinye na. Yeah, ungazikhumbula. Ake siye lapha because I think mhlambe somehow khona umuntu khona useyakwazi uma ukuthi khona umuntu ozibala, because we're living in a constitution of South Africa. Siqale udawa nomncane mafika kuthina dlala emoyeni likhuluphale libe mnandi. Ngiyakuzwa. Sesinole losibuya. Awusichazelela ukuthi nina njengekhaya labafundi uthini wena umbono le-constitution yase-South Africa? Okay, njengoba sila ekhaya labafundi siwumbuso kaNkulunkulu, so njengombuso kaNkulunkulu sigayidwa i-constitution yasembusweni kaNkulunkulu, which is izwi likaNkulunkulu. So we are aware ukuthi njengoba sila eSouth Africa kune-constitution nakhona. That is why Romans chapter 13 ishilo ukuthi we must submit ku-government, because kunemithetho government ayibekile ekuyi-constitution egayida abantu indlela yokuphila. However, if leyo mthetho leyo iphikisana, enye yalo mthetho iphikisana nentando kaNkulunkulu, we must choose imithetho kaNkulunkulu because we are guided by the constitution yombuso kaNkulunkulu. So kuningi engakubala okungahambisani nentando kaNkulunkulu okuyi-constitution okuhambisana nabo. Yes. Sikhathi usuka ekhaya batheni kuwena bakanjani ngokuza kwakho la? Okay, ngihlangu bakutshela isinqumo abazange ba-understand at first because it's something new. Njengoba nani nje ukuthi kanjani manje, because what's wrong with education? And then kumele ukuthi ngibahlalise phansi ba-understandise. Fortunately kuma umzalwane ngamisa nasezweni wabona wagcine accepta, even though angenayo full understanding ukuthi why yini into engenzelani, but because it was my decision they had to respect it. So it's okay, this is what I choose, mina ngikhetha ukulandela uJesu Kristu yena yedwa according to his word. So even though bengenayo full understanding ukuthi what am I doing, ngimosha i-career yami, ngimosha i-future yami, kwenzakalani. This is what most people think, phela moyeka isikole ngimosha i-future yakho, but abazi ukuthi i-future iphethwe uNkulunkulu. Ungafunda uzogogoda, uNkulunkulu wazi i-future yakho ekugcineni. He's the one who brought you here. So yeah. Mhlambe lesikhathi usuhleli la ekhaya kufike ngo-August last year. Yeah, around there. Usunayo inkling or i-direction yokuthi i-purpose yakho yini oyibekele yona la emhlabeni? Yes, so njengoba sila ekhaya labafunda indawo vele yabafundi bakaJesu Kristu. So each and every day ngiyafunda ngiyazi-rediscover nami ukuthi i-step nje sokuqala ukutransforma kwengqondo. So ingqondo mesiphuma ezweni well system ingcolile, yazi ukuthi kunezinto ebesazi ukuthi zi-right kanti mase ngifunda kweze kaNkulunkulu zi-wrong. So i-first step vele ukuthi siguqule ingqondo, si-transform ingqondo yethu through the word of God. Masifunda izwi likaNkulunkulu siyathola ukuthi ayi ngeke lokho akuhambisana nezwi likaNkulunkulu. Then-ke the next step ukuthi uzithole udiscover purpose yakho ukuthi uNkulunkulu-ke wena njengoba embusweni wakhe
ukusindisela ukuthi uzokwenzani, uzosebenza umsebenzi muni umbuso kaNkulunkulu. So after having studied umbuso izwi kaNkulunkulu for isikhathi esengisikhona lana ngiyazibona ukuthi i-direction engathi uNkulunkulu angivela kuyona ile ngala. Niziphilisa kanjani ekhaya labafundi? Siney'ndlela ey'ningi zokuyiphilisa ekhaya labafundi. Physically siphila ngama-skills, so we have farming lana njengoba ushilo ubaba, sine-crop farming ne-livestock farming, and then kunabazalwane abasebenza ngezandla zabo ama-skills njengoba iBhayibheli lishilo ku-Thessalonians ukuthi ongasebenzi akangadli. So we work, doesn't mean ukuthi mesishiya imisebenzi yezwe asisasebenzi sisongezana, no, we do work here. So sisebenza ngama-skills ezandla, sisebenza ngezandla nje. There's farming, there's everything, njengoba mentioning ubaba, chickens, nengulube, so forth and so forth. And then abanye bayakha, abanye bayathunga, abanye nje bakwa-media. There are different departments in the kingdom of God. Udadewethu belandelise ngombuzo lapho ukuthi accumulate kanjani ama-skills ngoba nithi akiwa esikoleni. Yes, akiwa esikoleni, yeah. Niwathola kanjani ama-skills ngoba masikhuluma nge-bricklaying, sikhuluma nge-structure sokuthi structure sokuthi umuntu bisala usiqondisi ukuthi niyothi ngenye ilanga kulele ebusuku siphephe esincane seyiyawa ilimaza abantu. Uma sibuyela ezweni kaNkulunkulu Exodus chapter 21, sola uNkulunkulu ukuthi kunabantu ayebaphe ama-skills ne-understanding, wayebaphe from ukuzalwa kwabo. So uNkulunkulu umoya wabo wafaka umoya wabo kubo ukuba bekwazi ukuperforma ama-skills, the-crafts, i-artisanry. Well, in that case babakha i-Ark of the Covenant. So the same applies nakulo in this age. Umbuso kaNkulunkulu kunabantu uNkulunkulu abaphila umoya wakhe uphezu kwakho, ubaphila iskill, bayakwazi ngempela ba-accurate uma kwakhiwe, bayakwazi ukubhaka, bayakwazi ukupheka, bayakwazi ukuperform into zasengadini, bane-skill. Uyambona umuntu menza into nge-skill ukuthi lo une-gift yokwenza lento. And then the rest of us siyakhona ukuthi sifunde from bona. So liyasho nakulona lelo chapter ukuthi he gave them the ability to teach others. So abanye ke balabo uNkulunkulu abaphile bayakhona ukuthi bafundise abanye. So sigcina sesifundisana kanjalo, sitransfer skill komunye njengoJesu nje nobaba wakhe uJoseph wasifunda iskill se-carpentry kubaba wakhe. So yeah, transfer kanjalo skill. So sizophila uthe uJesu singakhathazeki sizophila ngani. Yes. Umbuzwana nje othile nje, there's nothing to do with this. Where do you see yourself in the next 20 years? In the next 20 years, I see myself doing intando kaNkulunkulu. In the next 20 years, uNkulunkulu uzongihola, angazi ukuthi ngingaplana mina ngithi ngizokwenza, but uNkulunkulu wazi. Sure. So ngizibona ngisembuzweni kaNkulunkulu la yobe ngibeke khona uNkulunkulu, ngiyobe ngishumayela ivangeli lakhe, ngenza umbuso, ngenza intando yakhe, ngifundisa abantu balombuso kaNkulunkulu ukuthi kufundwa kanje, because abantu badukile ezweni. Right, uSathane badukisile abantu. So the next 20 years uma uJesu angakabuyi, because ubuya kaJesu phela, uma engakabuyi uJesu, right, then uNkulunkulu uyobe ngibeke la ngibeke khona, ngishumayela umbuso wakhe, ngenza intando yakhe. Uyona futhi yobe nginakela, ngikhathazekile ukuthi ngiyobe ngiyithatha apha isalary ngiyophila ngane. uNkulunkulu uyazi ungilethe for a purpose emhlabeni. Yes. Samela About two.